Biografija, bios, život, grafo, pisati ili životopis je književni žanr koji opisuje život neke istaknute ličnosti, stvarne ili izmišljene. Kad bi biografija samo navodila mesta i datume rođenja i smrti, školovanja, poslovne i porodične događaje, bio bi to životopis, ali biografije zadiru dublje, pišu o ljudskim motivima, vrlinama i manama, problemima i kako su se ljudi nosili sa njima, osjećajima. Tako nečija biografija može biti drama, a može biti komedija, može biti poučna, a ako je suvoparna i previše liči na životopis, dosadna. Opšte odlike. Cilj biografije je da celovito prikaže život izabrane osobe, da odgonetne i dočara njen karakter, da uspostavi vremenski usled događaja i aktivnosti u koje je osoba bila uključena, kao i da oslika društvene prilike koje su okruživale njen život. Biografija nije samo rekonstrukcija činjenica vezanih za život ličnosti o kojoj se govori, kao što su poreklo, rođenje, obrazovanje, karijera, odnosi sa drugim ljudima i smrt. Ona u isto vreme treba da iznete činjenice koherentno obrazloži zbog čega posjeduje izvesna obeležja pripovesti. Za razliku od autobiografije koja ostavlja mogućnost da se tačnost njenih navoda dovede u pitanje i za razliku od biografskog romana koji stvarno dopunjava izmišljenim, biografija pretpostavlja istinitost prikazanih događaja, čija je verodostojnost povedljiva. Biograf koristi svu raspoloživu građu, memoare, dnevnike, pisma, autobiografije, beleške, zapise, arhivsku građu, sećanja savremenika, druge knjige, fotografije i slike. Biografija nije samo rekonstrukcija činjenica vezanih za život ličnosti o kojoj se govori, kao što su poreklo, rođenje, obrazovanje, karijera, odnosi sa drugim ljudima i smrt. Ona u isto vreme treba da iznete činjenice koherentno obrazloži, zbog čega posjeduje izvesna obeležja pripovesti. Za razliku od autobiografije koja ostavlja mogućnost da se tačnost njenih navoda dovede u pitanje i za razliku od biografskog romana koji stvarno dopunjava izmišljenim, biografija pretpostavlja istinitost prikazanih događaja, čija je verodostojnost poverljiva. Biograf koristi svu raspoloživu građu, memoare, dnevnike, pisma, autobiografije, beleške, zapise, arhivsku građu, sećanja savremenika, druge knjige, fotografije i slike. Istorijski razvoj. Jako poznata još od antike, biografija postaje popularna i široko rasprostranjena tek u 17. veku, pre nego što se razvila u samostalni književni žanr. Javila se u okviru drugih žanrova kao što su epovi i sage. To su bile biografije vladara i heroja. Prvim biografijama možemo nazvati priče iz Asirije, Vavilona i Egipta, na primer delovi sumersko-vavilonskog epa o Gilgamešu. U antici su ih pisali istoričari, a iz tog perioda datira i razgraničenje biografije od istorije što je učinio Plutarh. Tokom srednjeg veka razvijaju se posebni oblici biografije, hagiografija i žitije. Iako preuzimaju postojeće formalne oblike biografije, njihovo religiozno polazište i obredna funkcija razlikuju ih od antičkih. Sa renesansom predmet interesovanja biografa širi se sa vladara i heroja na umetnike i naučnike. Popularizacija i bogaćenje tematskog fonda započetog u renesansi nastavlja se i u kasnijim vekovima, da bi u 20. veku objavljivanje biografija postalo jedna od najproduktivnijih grana izdavaštva. Uporedo sa razvojem ovog žanra menjala se i njegova namena, od dokumentarno-istorijske i didaktičke, publicističke i popularizatorske do paraliterarne i čisto literarne svrhe. Nauci o književnosti biografija postaje posebno zanimljiva u 19. veku, kada se razvio biografski metod, koji podlogu za tumačenje književnih dela nalazi u podacima iz piščavog javnog i privatnog života. Veliki broj književnih škola tokom 20. veka odricalo je značaj biografije za proučavanje dela,
ali postmoderni romani često koriste žanrovske odlike biografije da bi predočenim iskazima obezbedili status istinitosti i da bi problematizovali odnos fikcije i stvarnosti u književnom delu. Takvim piscima biografija je sredstvo, a ne cilj, put ka objektivnosti. Biografije starih Grka i Rimljana, Plutarhovi uporedni životi, te biografije svetaca iz srednjeg veka govore o osobama za koje se zna da su postojale, te više ne liče na priče o kraljevima, nego se već neki likovi prate od rođenja do smrti. Znano je više podataka o osobama koje se opisuje, pa biografije više sliče današnjim biografijama. Danas se pišu biografije ljudi koji su na bilo koji način zanimljivi javnosti te time posjeduju komercijalni potencijal. Primer su biografije glumaca Marilyn Monroe, John Wayne-a, političara Billa Clintona ili sportista Michaela Jordana.